Nisq'un p'unchaypiña noqanchik tinkunakunchik maychus kasan kay chunka p'unchay mañakunapaq. Ari munasqa wawqi masi, askataña thakispa kanchik ichari cheganta wasinchikkama niwanchik kay revista. Qanwan nuqawan tukuy munasqasninchikwan preparakuspa kasanchik rinanchispaq wasinchikman, porque kayqa mana hallp'anchikchu ichari Diosninchik preparasan lugarta sapa ninchispaq. Chayrayku kay p'unchaypi niwanchik ahinata sapa p'unchay atipaspa Jesucristuwan. Ari noqanchikqa sapa dia encomendakuna tiyan Señor ninchikman. Sapa p'unchay paywanqa atipaspa kasun tukuy ima tentacionta llakiyta. Chayrayku tiyan palabra de Dios noqanchikpaq kay p'unchaypi. Maychus kasan kay libro de Lucas, masqarispa kasun capítulo 21, versículo 36 niwanchik ahinata. Wakichisqapuni kaychik ari, Diosmanta mañarikuspa tukuy tiempopi, kay tukuy ima hamuqmanta llusp'inaykichikpaq, allinpi rikhurinaykichikpaqtaq, runaq churinpaq ñawpaqinpi nispa nerqa Jesucristo. Tukuy tiempopi munasqa wawqi masi, noqanchikqa sapa p'unchay mañarikuna tiyan Jesucristumanta. K'ayamincha noqanchispis kuska tinkunakunapaq Jesucristuwan. Chantapis Diosninchik niwanchik, runa masinchik ñawpaqinpi noqanchikta sayarichiwasun, porque promesasninta haych'aspa kanchik noqanchikqa. Munasqa wawqi masi, kay p'unchaypi noqanchikta Diosninchik wallawanchik kayman. Qankunaqa pasaykichik tiempopi, maychus tiempo de angustia nisqata. Kay tiempopi imaynata Sadrach, Mesach, Abednego ichari ajenos karqanku waqchaqhina purispa karqanku waqllaqtapi, pero sinchita sayaspa karqanku Diospaq palabrampi creesqankupi. Chantapis munasqa wawqi masi, qanwan nuqawan pasaspa kasun chay tiempo de angustiapi, chay tiempo de angustiata maypichus qayarikuspa kanqa, mayk'aqchus Diosninchik sayarikuspa kanqa ichari lluqsimunqa chay lugar santisimumanta, chaypi qayarikuspa kanqa kay tiempo de angustia. Maypichus noqanchik preparasqa kanatiyan, cristianos hina sinchi chakiyuq sayana tiyan palabrampi, sayana tiyan mandamientos nimpi, sayana tiyan doctrinas ninchikpi munasqa wawqi masi. Mana nima wayru kuyuchiwasunmanchu, nitaq supaypaq engañusnin noqanchiktaqa urmachisuwanchikman maychus huchapi. Ichari chayrayku nillawanchiktaq mayk'aq qayarikunqa chay preparación. Qanpaq noqapaq munasqa wawqi masi, sapa p'unchay noqanchik ñawirina tiyan Diospaq palabranta. Sapa p'unchay noqanchik qallarispa niraq llank'aq lluqsiptinchik noqanchikqa paymanta mañarikuna tiyan oracionpi. Sapa p'unchay estudiaspa niwanchik ichari yanapaspa runa masinchikta. Llank'ayninchik kay hallp'apiqa mana negocianchikchu, manchayqa Diospaq palabranta predicaspa. Sichus noqanchis cristianos hina mana hump'inchis Diospaq obrampi chayqa, entonces manima ruwanchikraqchu munasqa wawqi masi. Ari sut'ita niwanchik, Diosninchikpaq hump'inanchik tiyan primerota, niraq noqanchik la tareanchikpi nitaq llank'ayninchikpi. Chayrayku waqllawasanchik niwanchik, ama saqaychu Diospaq palabranta, Diospaq llank'ayninta, Diospaq encomendasqanta k'ayaminchapaq. Qanqa primer ocupación kanan tiyan Diospaq palabran. Chantapis pikunachus sufrimientopi kashaspa kasanku chayqa, chaykunastapis liberanqa. Tiempo de angustia, hermanos, kanqa rato Jesucristuwan noqanchik kuska kawsaptinchikqa allin kawsayman rispa kasun. Chayta niwanchik kunandia kay kawsayqa, ama qunqaychu. Munasqa wawqi masi, chay pisqa wawqi masiykipaq mañakusarqayki ichari
Entonces kuna puncha guayari, ni haku, iglesia rina, resichimusagi, maipichus noga congregacuni nispa. Chaya chaywan sakasagi, kaya mincha noganchi kuska tinkuna pillapata.